Hello guys, for today's video guys, kay kanawang ako nataran guys, pati na yung daghanang dahon sa mahogani. Kay kaning dahon sa mahogani ko, kada tuig maguni siya mag-ilis or pila ni ka month, basta mabantayan ko ning mahogani no, mga hug, nagtuo kog mamatay na, pero mag-ilis ready siya dahon. Tanawa ang punuan sa mahogani guys, kay naupaw na. Pero nanan na siya mga salingsing nga bagong dahon nga tanawa ang atong nataranawa murag nag-uwan og dahon kay huro sa hangin mga hog ginadayon na diha baga pa na diha dapita kay diha man ako gipundok kay ginam-anam ra na ako siya silhig usahay matingog na kog silhig nga nawa ang punuan nawa unay dahon pero daghan pa kayo mga punuan diha nga wala pa nag-ilis og dahon daghan pa kayo taanig silihigonon nya mo na diha nagsugod tag paniligi dali na nato paniligi kay napatay daghang trabahong maabot nya tanawa agianan lagi na akong gisuguro silhi kay haron dili ta mayanggak sa dahon bitaw kay dangog bay aning dahon labi nag-uwan-uwan ron no nya kaning agianan amo agi po diri ang motor modalngog nya nag silig-silig na si Inday diha dali yung taning silhig kay ikaw man ani guys magpa-deliver tag tubig kayo rabatay tubig sa ato ano mo na ikaw man nato kuan panilhi wala na akong anak guys na iyang mga hugasan ari na siya sa banggira manghugas nga ipadapin lang sa nangyari sa lamisa kay nagpaabot man na siya sa tubig niya ang atong tubig na naman sa ubos nga kuan water tank ang truck ba nga mag-deliver og tubig ba nag-order ni tubig kay para kuan kay wala may tubig ang among baril kay di mami kakaos kay ang among kuan kausaran sa multicap man among kausan no nya ang among multicap na overheat multicap na sa suon sa akong bana tana ang puwa nya dili naman kakaos kay naguba man siya overheat daw nya ayunan man na siya guys ang among baril ang punduhanan 5 ka baril wala intawgi mga sud kay naatugid ang taon ang tubig kay importante gid na tubig na ang sapatos ginaog gikan guys kuan tikap kay tungtong ko man dito kay haron mawad sa init muna na siya ang hose gibitad na ang hose kay para maadto na dito sa baril mapaagasan na dayon namit gid kayo ang tubig guys no kay murag guba gid ang atong mood kung way tubig kay pinaka-importante ang tubig nato sa kung kaugalingon kay parang natay ka panghugas kaligo makapanglimpyo ang tubig gamit sa pagpanlimpyo laba tanawa ang mga baril ay mga sud ano kuan na siya ipangyabo na ang mga linugdang gilinuan niya kataw-taod ano siya pagasan na dayon tanawa nindot is paminaw nga nanatay tubig dili ta sa puton jud ko maghuna-huna nga way tubig ite di din ta kaligo usayo kay watay ika magamit mana ang tubig manaudtohan na siya pag abot udto na punta nakaligo agad man ta sa muhatod kay napadeliver raman ta nagbayad ta ana mura man gihapon kay magpakaos ta bayad ta dito sa atong gikawsan magpagasolina pa may pang magpahatod na lang no kay dili na hago mura man ang istorya ha basta na lang ta ikabayad pahatod lang sa ta para dili kayo tantok hago ang atong driver gisudlan na rin ng mga galon kay para mahatod na dito sa CR kay hakutan raman to galon dito ang CR namin kay kanila nga patay tubig no wala tay agwas kay naanta ni agwas nahunong ang agas murag ipaong